Ole clear tu le ngai thatu zong zong te chibai lebe kule tuntu ma chuan puzoram thanga le pulal duoma e khinna khai khinna kan tiang chu kan thlirin kan ngai thaho do na ni aziak tu hi ma sena ti ni e ilongai thang puzoram thanga versus pulal duoma anin an na lam pakhatna thingkang khotero te apiang ve ve an ni puzoram thanga sam thang pulal doma chu tualpui khua ni pahnina Champhaya High School an kal ve ve pathumna mumal takin college BA an zirtluan lo ve ve na a thatakin an hlotling bas ve ve thung palina har satak chungin zirna kong an zo pangana kumsa khasukwa somruk bakhat MNF movement tuipui tu an ni parungna ziak tu poimo secretary hnalian an thok ve ve puzoram thanga chu underground ho tu pa MNF president le state kan ni nuwa chief minister masaber ni bok pulal denga secretary na ram hnuai atangina thok thin pulal doma chu Mizoram Union Territory UT kumsa khajakwa somsari pania chief minister masaber pucho chunga secretary ani pasarina Mizoram MLA poimo le chief minister an ni ve ve puzoram thanga bi khan thlir zuila Sanghajakwa Somriat Paruk interim government minister aniya Sanghajakwa Somriat Pasaria minister aniya Sanghajakwa Somriat Pakwa minister emo MLA aniya Sanghajakwa Somkwa Pathuma MLA aniya Sanghajakwa Somkwa Pariata chief minister aniya Sanghi Pathuma chief minister anile boka Sanghi Pariata Tinglova Sanghi Som Pathuma Tingloboka Sanghi som pariata a chief minister lea Sanghi somni pathuma ating lo le bokani voice sari MLA ni in tram thum chief minister ani MLA in than kumsa khajakwa somkwa pariat le kumsang hi pathuma te bial hnia thantin alo ni to bok pulal doma bi khan thlir leila Sanghajakwa somriat pali INC ni in lungleya tlinglo Sanghajakwa Somriat Pasari MNU ni in Champhaya Tinglo Sanghajakwa Somriat Pakwa MNU ni in Champhaya Tinglo lebok Sanghajakwa Somkwa Pathum MNF Party ni in Bilkho Thira Tinglo Sanghajakwa Somkwa Pariat MNFN Aizo South Tua Tinglo Sanghi Pathum ZNP Ratua Ting Aizo South Tu Nenadingkop South Tua Atla Sanghi Pariat ZNP Aizul Wei Suana Ting Tuivola Atla Sanghi Som Pathum ZNP ni in Kolasip le Aizul Wei Sa Atla Veve Sanghi Som Pariat ZPM Serchip le Aizul Wei Suana Ting Veve Sanghi Somni Pathum ZPM Serchipa Ting Puzoraman MLA in Than Pui Voi Som MNF Tiketin Achu Toa Voi Thumatla A Voi Saria Tinga Pudoman party rang paruk tiket mangin MLA in than pui voi soma chu toa voili atlinga voiruk atlato pariatna le khabu engemo zat an ziak ve pakwana Bible chung thu an heviau somna thu soi thiam an ni mi hne theina an nei ve som pakhatna MLA an ni laya an thu soi anga inoma chief minister an ni hnuin an thu soi mi puin oi har sa tian nga ve som panina ataka chang mai thei tura ngai lo mason na rabi tu kan nei tam ve som pathumna chief minister an ni in department chanvo portfolio an chang sho ve som palina pakhatin du thu sa ma soina sa thina pakhatin chu aya u chuak le war zokin oi ngam lo tura soi tam mi ti ti leng wak athu tak chei bol chiam trin anin an lo na lam pakhatin a sarkar laya an thoro pui tak te chu pathian le mi pui te zara thok le mu theya ni thu a soitama pakhatin ati ni chia lowa po in soilu ve maya chi panina central sarkar NDA neda BJP kai ruaya puzora ma chuan adin tu te zingami an ni thu le neda an din chan chu India ramatanga Congress no bo ani thu asoya
BJP nen in thlan na chu ho election alliance ro adu lo thung pudo ma chuan BJP nen tho hoa BJP ne na la in chun fin mai po an hial lo thu asoya BJP nen tho ho step khat na ra phota a step ni na a hlat lo tur thu asoi pathum na Assam Rifle son chua chung changa puzoram thanga chuan kumsa kha zakwa somriat pakwa tangin anorto engkim Assam Rifle te son chona tur hmun zo kho sanga a pei fela enge moza da son phei man pulal do ma chuan khopui lai lia tanga Assam Rifles te son chona tur a soi ngai lo anol puya anin son chona tur hun anang fu thung palina puzoram thangan khopui thar new capital khatla Assam Rifles omna mineko adina pulal do ma chuan thenzo la khopui thar din atum pangana kongpui National Highway le State Highway enkol konga pakhatin tu ma mo pu ngai lova pakhat chuan mo pu tur azong na sa hle thin parungna pakhat jok chief minister ani lain rampum huwa pharsan na mau tam le COVID-19 pandemic athenga Central Tranpuina hai lutin ram adam khochwa puya pakhat jok chief minister alo niya khwarel chian na rampum huap twar velo ma se kong zirna hriselna tuile power supply a mipui phunnoina tamthung pasarina huaw le nom simbol na lama tilve tura somna pakhat akal ngai lova pakhat jok chu iwe sejin India ram house of pa nu pui nei na le lozo na sin ku ti vela man hel hle pariat na pakhatin Burma helpol Arakan army te thiana siama pakhat chuan longtlai thlenga milron lak mai a hlau pakwana pakhatin lengpui airport Zoram Medical College ZMC humhim tata duwa pakhatin hralna zongthung somna pakhatin Forest Conservation Amendment Act sanghi somni pathum kanram shalna danan ti mai chu dulona resolution ramro lena khol sang bera apa sa pakhat jok chuan FCAA sanghi somni pathum dodalna le dulona hlipa apum zui dai thung som pakhat na puzoraman so thing marcha ayeng le munphia te chu are thazoka leithei state thenom namdang mi te kuta ada thiam hlau thina pudo ma chuan kan lei sakvek don aman bat kan tum lo ti chungin kunha thok tu te thlai thar shalna ret ati chia chakba ka tun thlengin kunha thok tu te thlai thar leina alabat sak som panhina pakhatin kunha thok tu te bultan nan ACDP mangin janpuina peya pakhatin benglon kalpa ngai te chu handholding policy mingwain rul le ngai lon chung ko sang kha jasari vel hne na pe ka tummek som pathumna puzorama sarkara chuan in thlandon kuma sarkar na thokten an chanvo hau phutin sarkar an nora pudoma sarkara chuan tuna tangin pol zongjongin lungoi lo na lan tir ole khang zong kha ania enge ngai thatu le thlir tu ten kan ngai dan ka hrelowa aziak tu hi kan soitawng khan ma sena anie comment section lama kan ngai dan te kan da don nia video top thlenga ilo thlira wangin lom tho ka soye